Arvin li societe na lo sekete so timni timu kwa tiama aba mai zen zabu jesute ko khwa nyu zai ti khwa khu zo cha mi kwa bi ti phawa ti jumpo ni cha mi nga lo ti phawa ti jumpo ni nya catholic khu so te ti du ko ha shi hi khwa bi ntu ngwa kho kwa chi hu mu so ti phawa ti thwa mi nga lo ti phawa ti jumpo ni nya timni li kwa tiama catholic khu so te hu mu ma udu re ma kwa i ja mya chi mu shi so ni ro ti ro ma nga lo ti phawa ti jumpo nya Timinele kwa tiama catholic ho so ali machi Jesus zabute nchi choko ti ha cho chi hi ni howu musu ti phawati thiwa mi nga lo khuzu cho cha mi kwa catholic ho so te iji mushi shi howu musu nya ti phawati payas sathi nga si inya khuzu cho te sa chiti kho howu musu ti phawati thiwa mi nga lo ti phawati jompo nya catholic ho so te howu ma ma iwu thiwa ma polam so shi thiwa mi nga lo ti phawati jompo nya amya chitu chi su Jinia miachi josu ti phawati thwa mi nga lo ti phawati jompo nya khuzu so te khubuma ma ti jite khuzo khu kwa tiama Jesus zabwali ma chi mahali subu ngai mi miachi chophu su ni nu su ti phawati thwa mi nga lo ti phawati jompo le miachi se thwa ma buni i tiam nga ma polang koi kwa community ju te democracy wa na ma bi se thu su ti phawati thwa mi nga lo polunga ma buni polang koi kwa tiama pa se wale ma chi ti minele kwa tiama democracy te Ninu su pasiamnya ninu su ti phawati thwa mi nga lo ti phawati jompo nya sipa Yesu Jesu te halu su bu te li ma chi inya Yesu li halu chu Muslim halu chu Orthodox bi Anglican ku so de khobu mu tiama udu rin su ba bi amya chi jale khosu ti phawati thwa mi nga lo ti phawati jompo nya ni khwati khwama Vatican kwa ju du kwa besika ma bepuka ma jute khuru sin amya chi setu su ti phawati thwa mi nga lo nga mawuni ti phawati jompo nya ni khwati khwama Vatican kwa ju du jute khuru mawuni anima kasite ni no su siphawa bi ti phabu kwa bi amya chi be to du shivu grama tengami muksu ti phawati thwa mi nga lo ti phawati jompo nya amya chi setu sin ema hema khu kwa bi hokama hopikama bi zamu zabute ti phajwa magwa mawuni amya chi be to ma tengami muksu ti phawati thwa mi nga lo ti phawati jompo nya za nu huchi kama za nu siama jute mani no so mani fuso ti phawati thwa mi nga lo ti phawati jompo nya Jesus zabu ti nga chokku kwa athenga mi wa khuna ma bi segwa ko so ti phawati thwa mi nga lo ti phawati jompo nya timineli kwa khomu so siphabu da si ti kole ti kwe kwa amya chi ji so ti phawati thwa mi nga lo ti phawati jompo ni jikama chokama kwanya ti tu ni ha ko kwe nga lo ti phawati jompo nya amya chi se to si timineli kwa tiama Jesus zabwali ma chi mahalu subute ngai mi ha te phode ma chi hwako de te phokwa sojo se tiana ma vumula na ma byute ngai mi amya chi se to so ti phawati thwa mi nga lo ti phawati jompo cha ni thute shilama te sina kwa sai cha fula dungu na lokuru glasu ajisote khushamwa